एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग गए सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग गए कलियुग लाएपछि पापी धेरै भए मनमा छैन केही हरि सम्झौँ कसो गरी मनमा छैन केही हरि सम्झौँ कसो गरी मनमा छैन ए 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 हरि आमा नमस्ते। नमस्ते। के छ आज यो घर के हुँदैछ? झलमली भयो। तपाईँको 84 हो क्या आज? हो छ कि? खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ एकदम? मेरो नातिले यति गरे, मेरो नाति धर्म छन्? ए अनि सब इष्टमित्र तपाईँको 84 लाई खट्नु के भन्नुहुन्छ? तपाईँका इष्टमित्र छिमेकी दाजुभाइ अनि अरे आफन्त दाजुभाइ इष्टमित्र जमाइ छोरा दिदी बहिनी हजुर सबैलाई धन्यवाद दिनुहोस्। 84 गर्ने मान्छे टाटी हुनुहुन्छ रहेछ। सबैलाई धन्यवाद भन्नुहोस्। 93 वर्षको हुनु टाठै हुनुहुन्छ। अझै पनि घाँस काट्नुहुन्छ? घाँस काट्नुहुन्छ? गोरु चराउनु पनि हिँड्नुहुन्छ? हिँड्नुहुन्छ। घाँस त अझै पनि एक भारी ल्याउनुहुन्छ काटेर? अनि तपाईँ बिरामी औषधि खानुहुन्छ न केहीको? हजुर एकदम हट्टा कट्टा हुनुहुँदैछ। बाँच्ने कत्रो धोको कठैबाट कसले देख्ला तिनका हातमा रोको नमार नकाट भन्छन् आत्मैबाट नमार नकाट भन्छन् आत्मैबाट। जब आगत पोलेर पूजा लाइनेछ शान्ति मिल्नेछ महाबत्ती जीपत्ती बत्ती कति लाग्छन्? बत्ती त 6-7-8 लाख छ। छौडीले बारे ए शिक्षै महाबत्ती जीपत्ती भएपछि लक्ष्मीबत्ती महाबत्ती जीपत्ती भयो। ठुलो हुन्छ
ख्याल गर्नु पछिलाई सम्झेर मुक्ति पाउँछु पवित्र पते पवित्र काम पनि सके अम्मा चन्दन राख्नु गन्धनम सर्व्यामी श्री कर्मवाद्राय नमो नमः अक्षत राख्नु त्यहाँको कटौरामाका जलले यहाँ शान्ति गर्नु आफ्नो शरीरले पनि हरि ओम पवित्र पवित्र वासरो वस्तु भतो विवाह स्मरे पुनरीकाक्ष सदाधरं दिवे ओम पुनरीकाक्ष पुनातो पुनरीकाक्ष पुनातो पुनरीकाक्ष पुनातो सहस्रनाम्ने दुर्गाय सरस्वती उदाहरणे नमो नमः नमः कमलाना भाय फेरि फुल्ले राख्नु ध्यान गर्नु नमः कमलाना भाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्दो वासुदेव नमस्ते वासुदेव स वासिवं मोहनकरं सर्वभूत निवासो श्री वासुदेव नमस्ते दीपज्योति परम दीपज्योति जनार्दन दीपरत्नमय पावं दीपज्योति नमस्ते शिवं भवतु कल्याणारोग्यं सुख सम्पदा कर्मणं साथी रूपस्थं दीपज्योति नमस्ते साशिव दुर्वां दुबो ओ त्यहाँ उछैन नि एउटा सुमारी अलि पछाडि पर्खौँदै गरा पैसा अलि पछाडि नरि जायो त बेदवे सुन्न धान ढोका भित्री गदन मसे अनि तेमा तिल दाइदिनु हरियो मति रसी सबदै मते हो सबदै रुँदै गुरा फेरि एकदमै ढोका बिना छमा अर्गमा राख्नु अर्गमा दहीमा राख्दिनु दही अनि राख्नु श्री जतेला श्री जग्गा बनाइनु गोमा अनि दही निकालेर पहिले ओम फेरि त्यसै नमः इन्द्राय नमः आइने विष्णु विष्णु परब्रह्म मस्तके ज्वाला मालाग्ने विष्णु सर्व विष्णुमयं जगत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णु श्रीमद् भगवत महापुरुष विष्णु राज्य प्रवर्तन मानिस सकल जाता सिद्धिकारिणो वर्मण द्वितीय अपराधे श्री श्वेतवरा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिवैश प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत काशी भागीरथी गङ्गा देव्याम् उत्तरकोणे हिमाल पर्वतैक दिशि दक्षिण पार्श्वे श्री नेपाल पशुपतिनाथ क्षेत्री श्री कृष्ण काली गण्डकी पूर्व पश्चिम दिग्भागे अर्घा खाँची छत्रदेव छ मध्ये ठुला पोखरा मध्ये किसान मौले पोखराया वास्तव्याम खस्ती समस्रण मध्ये सिद्धार्थी नाम संवत्सरे श्री सूर्य नारायण पूर्व उत्तरायणे चन्द्रमा दक्षिणायने मासोत्तमासे चैत्र मासे चैत्र शुक्ल पक्षम आजम चतुर्दशी तिथौ आजम शुक्रवासरे श्री सूर्य नारायण मीन राशि तिथे वृष राशि तिथे देवगुरु कन्या राशि तिथे चन्द्रमसे अन्येषु गणेषु यथा यथा राशि स्थितेषु स्वस्वेवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायाम् अद्य आत्रश गोत्रोत्पन्नम् बालिका नाम्ने देव्यायां मम सपुत्रवधू वेदमया नान्यलेम्य सपुत्र कुलप्रसाद नाम शर्मा मम सपुत्र वधू कमला नाम्नी देव्यां मम सपुत्र तेजुराम नाम शर्मा मम सपुत्र वधू गङ्गा नाम्नी देव्यायां सपुत्र हिमलाल नाम शर्मा मम सपुत्र वधू क्षमकला नाम्नी देव्यायां सपुत्र टङ्कप्रसाद नाम शर्मा सपुत्र वधू मुना नाम्नी देव्यायां सपरपुत्र
अविलाल नाम शर्मा मम सपुत्र वधु ईश्वर नाम्नी देव्याम सपुत्र विनीता नाम शर्मा सपुत्र वधु पार्वत नाम्नी देव्याम सपुत्र नवीन नाम शर्मा सपुत्र वधु सिद्धन नाम्नी देव्याम सपुत्र गिरिराज नाम शर्मा सपुत्र सपरभद्र यमलाल नाम शर्मा सपरभद्री दुर्गा भावना नाम्नी देव्याम मम सपरभद्र धर्मेन्द्र नाम कुमारैसम्म सव्रता प्रेमनारायण नाम शर्मा सव्रता पत्नी डम्बर कुमारी नाम्नी देव्याम मम कृष्णवचा नाम सपुत्र वधु कमला नाम्नी देव्याम मम सपुत्र नेत्र प्रसाद नाम शर्मा मम सभ्राता पुत्र भावना नाम्नी देव्ययं मम बोलराज नाम कुमारैसमारिगला नाम्नी कुमारैसम सकल सपरिवार सहितम सबैले आफ्नो नाम सम्झेर मम भन्नु आद्य सकल सपरिवार सहितम बालिका नाम्नी देव्ययं मम स इष्ट समित्र सकुटुम्ब सकल सपरिवार सहित आफ्नो नाम सम्झेर मम भन्नु श्रुति स्मृति आदि पुराणका पूर्ण फल प्राप्ति पूर्वक कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञात सकल दुरित क्षय पूर्वक धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थम पर्यन्त संरक्षार्थम सबैले आफ्ना नाम सम्झेर फेरि मम भन्नु ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थमा अप्राप्त नाम सम्झेर मम भन्नु संरक्षार्थमा मम जन्म कुण्डलीमा संस्कृतितं शुचैष्यमाणं यशुभफलं तत्शान्त्यर्थं लोके सवायं राजद्वारे न्यायालये वा यशोविजय प्राप्त्यर्थं सर्वत्र शत्रु पराभव मित्रोत्कर्षद्वारा अविच्छिन्न श्री वृत्तिद्वारा सर्वसुख प्राप्ति पूर्वकम समस्त पितॄणां क्षय मुक्ति प्राप्त्यर्थम विशेषतम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम रोहिणी सहित चन्द्रमा प्रीत्यर्थम श्री शाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थम सर्वजनका बाल ग्रह दशान्तर्दशा दीन दशा मासा दशा क्षीण दशा वरिष्ठ दशा योगिनी दशा मुण्डा दशा विंशोत्तरीय महादशा सर्वजनका लग्नेश द्वितीय तृतीय चतुर्थ पञ्चम अष्टम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश स्थानका शुभ सूर्यादि नवग्रह प्रसन्न कामनार्थम सर्वजनैः लोकैसम सुख शान्ति ऐश्वर्य कामनार्थम निरोगार्थ कामनार्थम अखण्ड सौभाग्य प्राप्ति कामनार्थ निमित्तकम आश्विन दिने बालकुमारी नाम्नी देविका 84 सहस्र चन्द्र दर्शन पूजन कर्मणिकम व्रत उद्यापन कर्मणिकम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यतम चतुर्णी सहित चन्द्रमा पूजन कर्मणिकम श्री लक्ष्मी नारायण प्रसन्न कामनार्थम पूजन कर्मणिकम दश दिक्पालन पूजन कर्मणिकम स्मृतिने आदर श्री दीप कलश गणेश देवता प्रसन्न कामनार्थम पूजन कर्मणिक पूर्वाङ्गम दिक्पालन पूजन कर्मणिक पूर्वाङ्गम श्री महाकाली मालसिंह सरस्वती देवी भगवती प्रसन्न कामनार्थम पूजन कर्मणिक पूर्वाङ्गम पूजन कर्मणिक पूर्वाङ्गम श्री महाकाली मालसिंह सरस्वती देवी भगवती प्रसन्न कामनार्थम पूजन कर्मणिक पूर्वाङ्गम पूजन कर्मणिक पूर्वाङ्गम श्री शाम्ब सदाशिव प्रसन्न कामनार्थम पूजन कर्मणिकम तदुपरि गोदुर्देन चलनारायण एकादश रुद्रबाट कर्मणिक पूर्वाङ्गम
श्री महाकालीमा लक्ष्मीमा सरस्वती देवी भगवती प्रसन्न कामनार्थम पूजन कर्मणि कर्म तथा विज्ञादिनम सप्तशती चण्डीपाठादि कर्मणि कर्म श्री शुक्ल यजुर्वेदाध्यायिकम यजुर्वेदाध्यायिकम पाठ कर्मणि कर्म पञ्चदारुणिका हो कर्मणि कर्म वर्धबन्ध बनाया बाबुको वर्धबन्ध हो वर्धबन्ध बनाया कर्मणि कर्म तथा अस्मिन् दिने स्थापित देवता पूजन कर्मणि कर्म तथा बालिका नाम्नी देवीका सप्ततन्त्रगाणी नवतन्त्रगाणीमा एकादश तथा देहवती दानादि कर्मणि कर्म श्री विष्णुमायाका पनि हुन् बत्ती होइन सबदु क्षमकला टङ्ग वर्षात मुना तपाईँलाई अरू कसका छन् बत्ती बुहारी पार्टीका छविलाल नाम शरणम सभाजा ईश्वर नामनी देवीका विनिता पार्वता बलराम पार्वता बलराम नाम सम्म सभाजा पार्वता तीन फेरि तन्त्राणी गम्म अरू कसका छन् भन्नुहोस् है पूजना कर्मणि कर्म सहस्र चन्द्र दर्शन चतुराशीका पूजा सिद्ध चतुराशीका पूजना सहित चन्द्रमा पूजना कर्मणि कर्म तथा यतेन ततेन थापित देवता पूजन कर्मणि कर्म धोदा पदका आदि पूजना कर्मणि पूर्वाङ्गम श्री अर्घ वयं करिष्यामः अर्घमा छोडिदिनु सबै गाई गाई आउँछ एउटा गाई बनाइदिइहाल्ने गाई बनाउने अहिले आउँदैछ आउँदा आउँदै सफा हुन्छ पृथ्वीको पूजा गर्नुहोस् अब सबैले हातमा चाहिँ राता अक्षता लिनुहोस् देवाना गुसाक्यामो पासे धीमा वयं देवाना आयो प्रतिरन् तुजे भासे तां प्रभाया निवेदा हो माये भयं भागं मित्रमदितिं दास्यामश्रेदं अरया बाणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीना सुभागा तन्नो भातो मायो भूवातु भे खाजं तन्माता प्रदेवे तदा पिता दौ तदा गर्भाण सोमासुतो मायो भोवातये सैनादेशयुवं जगतस्तस्कस्पातिं ध्येयं जिन्नो मा वसे हो माये भयं
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वमरुतः कृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे विश्वेनो देवा अवसगमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पक्षेमाचाभिर्यजत्रासरादो अन्ते देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तानो नाम पद्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिरिकतायोर्गन्तो मैले सलै ल्याएँ हो ए सलै ल्याउनु मैले सलै ल्याएको ल अब आबैले सल्काउनु दिँदा आबै यो सलैको होइन ठिक छ लगाएका छु त्यो पर्दैन सल्काउनु छ यो पर्दैन भन्नु न यहाँ सल्काउनुहोस् यहाँ झर्रा कोर्नु झर्रा कोरेर मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे मंगलम लक्ष्मणं भ्राता मंगलम जानकी वर मंगलम सुंदरी रामो मंगलम हनुमत्प्रिय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भयभवहरं सर्वलोकैकनाथं हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायणे केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुरुनिधे दामोदरे माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहिनम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्नं वटस्तपटस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं श्रीकृष्णस्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हरे नाथनाथवासुदेवं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं ध्यानं समर्पयामि
अहिले संकल्प गर्न अहिले आउनु ल अहिले पनि सबैले कलश सोने यतातिरपट्टि यो कलश सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं गुरुमा श्री परुणा कलशाय नमो नमः तिच्छं नागिनो नमद्वारं विदावर्गा नित्य पुष्पं करिगिरिं ईश्वरीं सर्वभूतानां तान्यमापयमा श्री परुणा कलशाय नमो नमः यति बेसा सरादिनवारी माया हदे विनोदाला देवा योग रामननु सदमया सनमता पुरुगम अनि पुष्रादिनवारी मा पवित्रसो बैरगो गविदुर वर्गो सदे पवित्र पवित्र तजेत गमने तजे जमसेना पेजमिनो सतमको माटो चेपेर छोडादिनु मोइरीको माटो रादिनवारी मा सेना पेजमिनो सरसुन्दरी वरुण कलशाय नमो नमः हरि ओम या फलिनी एउटा फेरि सुतारी गाइदिनु हरिओममा या फलिनी जापला पुष्प या छ पुष्पनी बृहस्पति पर्वत छदगुङ्गा छ श्री वरुण कलशाय नमः अब एउटा फल गाइदिनु कलश हरिओममा या फलिनी जापला पुष्प या छ पुष्पनी बृहस्पति पर्वत छदगुङ्गा छ तत्यामि परमात्मा ते अदेवानो अदेवानो देवरा शिशुमाना यो परमदिमा चाहिँ मुगबाट पाउसम्म पूजा गर्दै जानु हो मकवास समुखे विष्णु कण्ठे मुले तैसितो कर्म भक्त जनैस अस्मिन् यावगे सुख शान्ति औषधि कामनार्थ निरोगार्थ कामनार्थ अखण्ड सौभाग्य कामनार्थ निमित्तकम सहस्र चन्द्र दर्शन व्रत व्यापन ध्वनि सहित चन्द्रमा पूजन कर्मणिगम पूर्वाङ्गम तथा पूर्व दिशाय कर्मणिगम निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थ कामनाथम श्री गणपति पूजन आसन मोहम करिष्ये गणेशका ध्यानम समर्पयामि ओम विनायकादि पञ्चलोक पालिने नमः ओम दुर्वादष्ट वसुदेवे नमः ओम नाद्रादि द्वादशादित्यवे नमः ओम वीरभद्रादि एकादश रुद्रेभ्ये नमः ओम गौर्यादि षोडश मातृभ्ये नमः ओम अवाहदि सप्तमरुभ्ये नमः ओम विनायकाय नमः ओम वर्मणे नमः ओम रुद्राय नमः ओम वनस्पतय नमो नमः शीघ्रं भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाकरं ध्यानं समर्पयामि सूर्यादीनभ्यो नमो नमः हजुर कोइला ल्याइदिनु पर्यो या वर्मा चितशंकर पार्वती देवी सुधा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेषदा द्यापा ओम श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः ध्यानं आसनं संयामि वासा वासा दोतायन तुराया
एउटा बेरा बराच जा बेरा बराच स्वा ज्योति सूर्य तेरा बराच स्वा परिधार सहित नाम सम्झेर सबैले म भन्नु हत्या मुख कर्मणिकमा कर्मणिका के हो त दबाई हो मलाई एउटा लगाइदिए हुन्छ सबै लगाइदिनु परेन पियानो छ नि पियानो यो रेखा कहाँ गई गणेशलाई दुईटा चारवटा त्यो दुईटा छवटा माला ल्याउनुहोस् ल अब सान्दै तपाईँ अब देवो जाति वो नानी प्रसन्न आगच्छ भगवान् सूर्य मण्डले सुन्थिरो भव याव पूजा समावेदं तावत् सन्निधो भव ओम नमो भगवते आदित्याय नमो नमः। यहाँ सूर्यको पूजा गर्नुहोस् त्यहीँबाट सम्झेर है त्यहाँ ओम श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। सहे तवे हरिमयाय गुण त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्जि नारायणाय शङ्करात्मने ओम श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। आसनमा एउटा कुश राखिदिनु।
हैनासन महादिव्यम नानारत्न विभूषितम भद्यतं गिरिधं देवदिवाकरे ओम आसनं समर्पयामि श्री सूर्याय नमः पाद्यं जल चढाइदिनु गंगा जलं समानीत परमं पावनं पाद्यं गिरियं देवी सदाम रूप नमस्ते पाद्यं समर्पयामि फेरि अर्घ चढाइदिनु भोभो सूर्यमघृतं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं आर्य भक्तमय दत्तं गिरियं परमेश्वर गंगादे तीर्थदं स्वयं जाति पुष्पै सुवासितं आम्रपात्रे स्थितं दिव्यं गिरिहास्मनि दूध चढाइदिनु कामधेन समुत्पन्नं सर्वदा जीवनं पावनं यज्ञं सभयनानं पयस्नानं समर्पयामि श्री सूर्याय नमः दही चढाइदिनु कामतो नाभियन्मया पूर्व संसितं तत्सर्वविलयं यातु तद्विष्णुनिर्वयस्करं स्नानं समर्पयामि श्री सूर्याय नमः धीरो चढाइदिनु रसनामुत्तमं त्वजं देवानां च सदा प्रियं येन तं नाभितो देवं निधिकान्तिपदो भव तीर्थस्नान्ते शुद्धदरुणां समर्पयामि महा चढाइदिनु अस्य धारणमात्रं दिव्याङ्गं ददामः मोदनानाभितो देवं नित्यशोकहरं समर्पयामि स्वर्ग चिनी चढाइदिनु हे मलोकभया सत्र सर्वगम गता पूर्व चन्दन चढाइदिनु मलया चल सम्भूतम चन्दना साइडमा पूजा गरिरहनु हरि ओम महानेकरत्न संयुक्तं नानामणिगणन्वितं हिमं हेममय दिव्यमासनं पठितं सर्वाणि श्री सावित्री सहित परमणे नमः पाद्यं जल चढाइदिनु गङ्गोदक निर्मल च सर्वसुर्गठसहितं पार प्रदानमे प्रतिक्रियतं ओम सावित्री सहित श्री परमणे नमः अर्घ चढाइदिनु गन्ध पुष्पयुक्तं मार्गे सम्पादितं मया रघुपति नन्दन राधवरा पतित पावन सीताराम यदुपति नन्दन जय घनश्याम मुरली मोहन राधेश्याम जय दामोदर कुण्ड जय मुक्तिधाम गण्डकी नन्दन शालिग्राम गण्डकी नन्दन शालिग्राम द्वापर युग श्री कृष्ण को त्रेता युग राम को द्वापर युग श्री कृष्ण को त्रेता युग राम को हरि भजन नगाउने त हुन्न कुनै कामको हरे राम हरे कृष्ण मनले जप्नु पर्छ सुकर्मले बल्ल माने सुभव सागर तर्छ बजाऊ मुरली कृष्ण बजाऊ मुरली काले युगमा शान्तिको बजाऊ मुरली बजाऊ मुरली कृष्ण बजाऊ मुरली काले युगमा शान्तिको बजाऊ मुरली बजाऊ मुरली कृष्ण बजाऊ मुरली काले युगमा शान्तिको बजाऊ मुरली बजाऊ मुरली कृष्ण बजाऊ मुरली काले युगमा शान्तिको बजाऊ मुरली
कृष्ण पक्ष अष्टमीको दिन भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमीको दिन श्री विष्णु जानुभयो कृष्ण अवतार लिन कंसराजको कारागारमा जन्म लिनु भयो तिनै लोक 14 भुवन हर्ष उल्लास भयो जन्मे मुरारी कृष्ण जन्मे मुरारी तिनै लोक हुनै हरि जन्मे मुरारी जन्मे मुरारी कृष्ण जन्मे मुरारी तिनै लोक हुनै हरि जन्मे मुरारी जन्मे मुरारी कृष्ण जन्मे मुरारी तिनै लोक हुनै हरि जन्मे मुरारी जन्मे मुरारी कृष्ण जन्मे मुरारी तिनै लोक हुनै हरि जन्मे मुरारी जन्मे मुरारी कृष्ण जन्मे मुरारी तिनै लोक हुनै हरि जन्मे मुरारी जन्मे मुरारी कृष्ण जन्मे मुरारी तिनै लोक हुनै हरि जन्मे मुरारी हरि वसुदेवले कृष्णजीलाई टोकरीमा हाले वसुदेवले कृष्णजीलाई टोकरीमा हाले टोकरीमा राखेर गोकुल जान थाले बढेकी थिइन् यमुना डुबाउनैलाई कृष्णजीको स्पर्शले घटी सानी भए गोकुल सवारी कृष्ण गोकुल सवारी वसुदेव मुरारी 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 गोकुल सवारी हरि यशोदाको कन्यालाई वसुदेवले साटे यशोदाको कन्यालाई वसुदेवले साटे कृष्ण छोडी कन्याले जेल जान आटे कन्या बोके रातारातै जेलैभित्र आए त्यही बेलामा कंसराजले सबै चाल पाए मुर्छै पर्यो कंस मुर्छै पर्यो गोकुल पुगे कृष्ण भन्दा मुर्छै पर्यो मुर्छै पर्यो कंस मुर्छै पर्यो पुगे कृष्ण भन्दा मुर्छै पर्यो मुर्छै पर्यो कंस मुर्छै पर्यो पुगे कृष्ण भन्दा मुर्छै पर्यो
कंसासुर देवकी थिए आयो तरबार घुमाई कंसासुर देवकी थिए आयो के जन्मियो मार्छु भने छोरी खोज्न लायो बहिनीको काग छुटाएर काट्छु भन्न लायो फुत्किएर माथि गए आकाशवाणी भयो के मालास मलाई कंस के मालास मलाई मलाई माने गोकुल पुगे के मालास मलाई के मालास मलाई कंस के मालास मलाई मलाई माने गोकुल पुगे के मालास मलाई के मालास मलाई कंस के मालास मलाई मलाई माने गोकुल पुगे के मालास मलाई के मालास मलाई कंस के मालास मलाई मलाई माने गोकुल पुगे के मालास मलाई के मालास मलाई कंस के मालास मलाई मलाई माने गोकुल पुगे के मालास मलाई के मालास मलाई कंस के मालास मलाई मलाई माने गोकुल पुगे के मालास मलाई हरि कंसासुर तेरा पुतना बोलाई कंसासुर तेरा पुतना बोलाई गोकुलमा पठाइहाल्यो कृष्ण मार्नलाई भगवानलाई राक्षसनीले दुध खुवाउन आए दुध खाँदै मारिदिए दुष्ट माइलाई चाकित पारे जगत चाकित पारे बाला लीला देखाएर चाकित पारे चाकित पारे जगत चाकित पारे बाला लीला देखाएर चाकित पारे चाकित पारे जगत चाकित पारे बाला लीला देखाएर चाकित पारे Om
पछि लाउने अघि अघि कृष्ण हिँड्ने राधा पछि लाउने मुरली लुकाएर निकाले यमुनैमा नुहाउने डाली थिए कोइका सिधा सोह्र हजार गोपिनीता यमुनैमा लैजाऊ तिम्रो साडी लैजाऊ तिम्रो साडी लैजाऊ हाम्रो गाली लैजाऊ तिम्रो साडी Om Jayante Namah, Om Shomaya Namah, Om Aparajidaya Namah, Om Adya Namah, Om Siddhaya Namah, Om Anilaya Namah, Om Mahishasuramarjine Namah, Om Anilaya Namah, Brahmaya Namah, Om Matyusaya Namah, Namaya Namah, Om Parvasaya Namah, Om Kaumare Namah, Om Dhatre Namah, Vanmayore Namah, Om Harimane Namah, Om Namindaraya Namah, Om Nidraya Namah, Om Narasana Namah, Om Varunaya Namah, Om Mandraya Namah, Om Bharaya Namah, Om Sankarana Namah, Om Indraya Namah, Om Vasitangavaya Namah, Om Namah, Om Guru Bhajanaya Namah, Om Puraya Namah, Chandavaya Namah, Om Paganaya Namah, Om Kuradavaya Namah, Om Amshavaya Namah, Om Dandavaya Namah, Om Toshni Namah, Om Dapadavaya Namah, Om Dharavaya Namah, Indikana Sabhaya Namah, Om Devadraya Namah, Om Samharavaya Namah, Om Sambalaya Namah, Vindanumanaya Namah, Om Girisaya Namah, Om Chinchatanamaya Namah, Om Avekavaya Namah, Om Jitaya Namah, Om Hilpanyaya Namah, Om Indraya Namah, Om Pinakaya Namah, Om Nilaya Namah, Om Nilaya Namah, Om Vijaya Namah, Om Dhirutaya Namah, Om Jaya Namah, Om Dhirundurutaya Namah, Om Devasanaya Namah, Om Nirmutaya Namah, Om Sodaya Namah, Bandaya Namah, Om Swaya Namah, Om Tulkastaya Namah, Om Matre Namah, Om Pustaya Namah, Om Lagamatre Namah, Om Matre Namah, Om Dhirutaya Namah, Om Matre Namah, Om Pustaya Namah, Om Jindaya Namah, Om Pustaya Namah, Om Niraya Namah, Om Kuladevataya Namah, Om Agni Jidaya Namah, Yam Yam Namah, Om Navaya Namah, Om Nirvedaya Namah, Om Bhavaya Namah, Om Varunaya Namah, Om Nirvaya Namah, Om Sambhavaya Namah, Om Sambhavaya Namah, अब सेता फूल सेता वासेता मेरा Om Nilaya Namah, Om Nilaya Namah, Om Sarvaya Namah, Om Bhadya Namah, Om Mata Vasudaya Namah, Om Samesha Namadhe, Om Megalasa Rudrede Namah, Isanamadhe Jalasa Ditire Namah, Om Madhe Asinyatnam Namah, Om Niyamamadhe Sapaitriktabhya Namah, Om Nirtivarana Madhe, Om Bhutanadebhya Namah, Varuna Bhaya Madhe, Om Gandharva Saradhe Namah, Om Varno Samamadhe, Iskamandeshwara Sulama Kalebhya Namah, Om Varmeshwara Madhe, Vajjadi Shaka Pajapati Namah, Om Varmendra Madhe, Om Denyaya Namah, Om Vasita Partisantosaya Pranam, Chandra Kamavase, Devaki Sangaya Namah, Jididimadi Samadhiga Swadhira Yajami Nani Om Bhakti, Om Sami, Om Tham, Om Ham, Om Sam, Om Ham, Om Sa, Ham Sa, Om Ram, Om Lam, Om Bhakti, Om Sam, Om Ham, Om Sam, Om Ham Sa.
शिरस्वेश्वा शिरमाचलो ओम अमृत तत्ताय सिगाय भख टुप्पीमा छोएर चाहिँ यस्तो गरौँ ओम पर्जुव्यातम अस्त्राय फ ओम फेरि जाने कपुरहरू सेता अचेताहरूले राज्य आत्मनिं समर्पयामि श्री रोहिण्या सहित चन्द्रमा सहि नमः महरद्वै सर्वकालुचैनाय परिपूर्ण सुखात्मने मधुपर्गमिमं देवं कल्पयामि फर्सितदे दधे घीर्त मधु सम्मिलितं मधुपर्गं समर्पयामि दही दुध अनि दही र घिउ मह गराएर चढाइदिनु सुचिर्वापि यस मरणमात्रत शुद्धिमाप्नोति तस्यते पुनरात्मनियगम् आत्मनिं समर्पयामि श्री चन्द्राय नमः पञ्चमरे ओम देवादर्वन्दिता धेनु सर्वपापप्रणाशिनी तच्छिरास्नापितो देव नित्यमे वरदो भव ओम फेरि दही चढाइदिनु कामतो बापी यन्मया दुष्कृतं कीर्तं तत्सर्व विलयं यातु तदिष्णा निनकामदम् ओम श्री चन्द्राय नमो नमः अनि घिउ चढाइदिनु रसनाम उत्तम माध्यम देवानां च सदा प्रियं तेन तं नापितो देव निधि कान्ति फलदो भव ओम श्री चन्द्राय नमः मह चढाइदिनु ओम शुक्राय नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम शनाय नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम राधे नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम केतुभ्यो नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि अब 12औं राशिको पूजा गर्दै जानु ओम मेघाय नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम दीर्घाय नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम मिथुनाय नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम कर्कटाय नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम सिंहाय नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम कन्याय नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम तुलाय नमः गन्धनाक्षतं पुष्पं सर्व्यामि ओम वृश्चिकाय नमः गन्धनाक्षतं रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः त्यही माथि पूजा गर्छन् ओम सुदाम सवे नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम शुभराम सवे नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम मोक्षदिशाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम निशापताय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम अब्जाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम दैवातिर्गाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम सोमाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम गोलभे नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम मृगंगाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः हिमां सवे नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम चन्द्रमसे रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम कुमुदबन्धवे नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम द्विजराधाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम नक्षत्रसाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम छेदाकराय रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम निशाकराय रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम चन्द्राय रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम सीतारश्माय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः रोहिणी वीर्याय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः शशाङ्काय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः सर्वरीपताय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः सोमचन्द्राय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः रोहिणीपताय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः तारादिवाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम लक्ष्मी भाद्रे नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम अत्रिपुत्राय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम रात्रिकराय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम क्षीरपुत्राय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम शीतनिवाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः निशानादाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः हररूपाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः कला षोडशधारिणे नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः रोहिणी दिव्यवल्लभाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम सुधामयाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम लोकप्रियाय नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम शुभ्रभानवे नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम इन्दवे नमः रोहिणी सहिताय चन्द्रहराय नमः ओम सन्तापत्रे नमः रोहिणी सहिताय नमः रोहिणीका ऐना काइया चुर पोते टिको टिकी कपडा वस्त्रहरू छन् भने चढाइदिनु हरि ओम तिनको ऐना काइयो छ
जरा भएसा पराभ्रागो शूद्र वनस्पति उत्तमम् आग्रहं सर्वदेवानां धूप ओम मदति सर्वदेवानामात्मा ज्योति परमं ज्ञानं दीपयं प्रतिगृह्यताम् धूप राख्नुहोस् भक्ति चलाउनुहोस् यही हो कि कुरो त अब चाहिँ भगवानलाई चाहिँ मनमो गरी चढाउनुहोस् भोग लगाइदिनुहोस् ल अरे जागो शेषर देव हौ सामा वरदाता परम्भो मरद्रेशा श्रोत्रातालोकं अकल्पयन्ना वासन्तो स्यासिदवादं ग्रेक्मैदमा शारदारे जलं शरयामि जलं फलं समर्पयामि यथा सैतचन्द्राय नमः देवी देवताभ्यो नमः आज नवरात्र सक्नुहुन्छ तपाईहरु परिनी संगत हुने राखिदिँदा हुन्छ हरि ओम जले विष्णु थले विष्णु 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 पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयं घर हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम विष्णु हरियम विष्णु हरियम विष्णु श्री भगवत महापुरुष वेद राजा पर्वतमान सकल जात श्रीगारी राज्य श्री पर्वत द्वितीय प्रान्ते श्री वेद ग्रह कल्पे वैव श्रोतमनन्तरि अष्टाविंशत्यं युगे प्रह्लाद्वादिपति मनुष्यतमे सत्यतीर्थ प्रान्ते कलियुगे कलियुगे च प्रथमाचरणे भारतवर्षे भारतखण्डे जम्बूद्वीपे पूर्वोगे आर्यावर्तान्तर्गत हिमवत् काशी भागीरथी गङ्गा दिव्य उत्तर कोणे हिमालय पर्वतै गदेशे दक्षिण पार्श्वे श्री नेपाल पशुपतिनाथ क्षेत्रे श्रीगिर काली खण्डगे पश्चिम दिग्भागे अर्घा खाँची माझकोट छत्रदेश मध्ये ठुला पोखरा किसान मौले पोखरा यहाँ पूर्व बास पुत्र वधु विष्णुमाया हो विष्णुमाया नाम हो विष्णुमाया नाम दिव्य मम सपुत्र कुल प्रसाद अनि तपाईँको बत्ती हुन् त्यहाँ सङ्कल्प लिनु कुल प्रसाद नाम शर्मा मम सपुत्र वधु कमला नाम दिव्य मम सपुत्र तेजुराम नाम शर्मा मम सपुत्र वधु गङ्गा नाम दिव्य मम आफ्नो नाम सम्झेर मम भन्नु है त मित्र सकुटुम्ब सकल परिवार सहित म सबैका नाम सम्झेर म भन्नु श्रीगणेश सबैका आफ्ना आफ्ना नाम सम्झेर म भन्नु सकल परिवार सहित म नाना नानी दिव्य मम आफ्ना आफ्ना नाम सम्झेर म भन्नु सपरतिकाय म सपरिवाराय मम आफ्ना आफ्ना नाम सम्झेर फेरि म भन्नु समज्ञानत वा परमात्मा वाद कामाद वा पतिबन्धु परिवाराश्च वञ्चयेद्य भाण्डा द्युपस्कर स्पर्शन दैव पैतृक कर्म पाकम क्रिया लोप लोप कीर्तै तत् शरीरोत्पन्नम बाल वैदव्य मृता पक्का पुत्र पुत्र तदि सकल पाप थिया पूर्वक अखण्ड सौभाग्य प्राप्त्यर्थम यलोके मानव भोग सुख प्राप्तयम दीप प्रज्वलनम निलेखादि काल भाग समयुग सहस्र पर्यन्तं वैकुण्ठ धाम शेषते तथा च विष्णु सान्निध्य प्राप्ति पूर्वक मन्ते विष्णु प्रीतिद्वारा लक्ष्य दीपदान कल्पोक्त समस्त फल प्राप्ति पूर्वकम श्री विष्णु सायुज मोक्ष प्राप्त्यर्थम गोघिर्दाका तिलक फेरि सुत्दै भएका छन् कसै क्या भनेको छ है त्रिसूत्राणि पञ्चसूत्रण सप्तसूत्रण नवसूत्रण एकादश सूत्रण अन्तर्निर्मितम
यथा संख्याकान तिरान येवान अनुकलोक भवान् तन्भुलानम्ब यथा संख्याका दुर्वाणी यथा संख्याका पुष्पाणी बिल्लपत्र तुलसी पत्राणी च श्री लक्ष्मी सहित श्री विष्णु पितय समर्पय छोडिदिनुहोस् रातटीकोहरू पनि चढाइदिनुहोस् अब तिलका अक्षता हातमा आएका हरि ओम सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद शभूमिनो सर्वदेवता प्रतिष्ठ दशाङ्गुलं गुरुगये जमागं नेतुगन्धेन तिरोहति समर्पयामि लक्ष्मीनारायणां नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः तिर्नेत्रं तिर्गुणाकारं तिर्नेत्रं च तीर्थायुधं तिर्जन्म पापसंहारं बिल्लपत्र तवार्पणम् ओम बिल्लपत्र माथि चढाइदिनुहोस् र भगवान
हे पक्कै नि मरिन्छ राम राम भने गरिन्छ 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 गरिन्छ पक्कै नि मरिन्छ राम राम भने गरिन्छ पक्कै नि मरिन्छ राम राम भने गरिन्छ ल ल यसो Hare
बोलाउनु अहिले सँगै सङ्कल्प गर्छ फोकस गरौँ है ये ग्रीस रहेछ पनि त्यसै त चाँडै चलचल गरौँ ओ हैन त्यति बेला ओ माइली भाउजू हैन र माला यहाँ ल्याउनुस् यहाँ यता 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 दुई चोटि पुरा हेर्नु पनि छाला गर्ने आफै हो के आफै घुम्नुस् हैन घुम्नु
त्यो बुवालाई दिनुहोस् त्यसो नानी
कान्छाको जोडी आयो नक्कली छ काम चला डल्लो बर डल्लो काम चला भन्छ संकल्प गराएर भजन त खोला टाढा छ हरे ओ मा आरात्रे पारते बागुराजा पितुरा प्रायिणा मावे पाठ्यम भर्गमासनं पुनरागमनं बन्धमेतं शरणे श्री आरात्रि देवताभ्यो नमो नमः